Katlamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mogaitsho madume tla re dithankgolole ka gore go tlhokafetse batho ba le 13 mo dikotsing di le 2 tsa tsela kwa Free State mo diureng di le 24 tse di fetileng. Ke batho ba le 10 bao ba tlhokafetseng mo tselefefong ya N1 ya borwa jwa Kipis fa o ya o lebile kwa Kroonstad. Seno ka nako ya fa minibus o ne o thulana le serori mo mesong ya gompieno. Fa mo kotsing e nngwe go tlhokafetse batho ba bangwe gape ba le 3 go akaretsa ngwana wa dingwaga di le 9 fa dibaki di le 2 di ne di thulana mo mmileng wa R30 magareng ga Alendridge ga mmogo le Odendaelsrus maabane bosigo. Re sa le fo batho ba babedi ba tlhokofetse mo kotsing ya tsela e mo go yone go thulaneng koloi le bese kwa N1 mo Kgophong kwa Limpopo. Bese e ne e tswa kwa Harare kwa Zimbabwe e lebile kwa Durban fa kotsi e ne e diragala. Mokgweetsi mongwe wa bese a re bapagami ga ba gobala mme fela mongwe wa bakgweetsi ba dibese ke ene a le mo maemong a tlhwatsang. A ke matlhegao a šetšego morago ga kotsi ye šoro mmileng wa lephefo wa N1 gore ya dinamelwa e re sefatanaga sa private sa Toyota se tswile tseleng le go thulana ka dihlogo le pese yeo e bego ya otlelwa ka lehlakoreng le lengwe. Pese yeo le yona e ile ya tswa tseleng le go thula sefatanaga se sengwe se sennyane sa vene. Mootledi wa koloi ya private le monamedi ka ena ba lobile maphelo a bona le semetseng. Mootledi wa pese le wa vene yeo ba rwaletswe bookelong ka dikgobalo. Mootledi wa bobedi wa pese ye o re banamedi ka moka ba phulogile ntle le dikgobalo. Baki was coming from South African side going to the border to Polokwane, and then unfortunately it came from its lane coming to the oncoming side, and he hit the bus by the driver's side, and the tire burst on the bus and the driver lost control. Banamedi ba pese ye ba re ba sa tshogile ebile ba garogile matsoalo. It's a bit traumatizing because almost everyone in the bus was sleeping and a few people could actually witness what had happened. I think everyone woke up when the bus was going down the church. I was sleeping. I just woke up. I heard people screaming in the bus. Then when I wake up, I look at the road. Then I saw the bus is not in the road. Gore ya dinamelo ka provinceng ya Limpopo e re lebelo la godimo leo le tseneletsego ga e šita le molapo di gonona go ba e le tšeo di hlotse go kotsi ye dinyakišišo malebana le kotsi ye di gare di tšwela pele nna ke koketšo motau wa ditaba tša SABC mo Kgophong. Setraeke sa mokgatlo wa ditekisi tsa maeto a malele wa kwa Durban se se tsereng sebaka sa beke se khutlile. Setraeke se tlogetswe bapagami ba gaeletswe. Mokhuduthamaga wa dipalangwa kwa KwaZulu-Natal Siboniso Duma o letse a kopane le bora ditekisi go rala bothata bono. Mokgatlo o ne o ngongorega ka thebolo ya makwalotetla a go kgweetsa le go ntshiwa mo tseleng ga ditekisi. We have agreed and reached a consensus that tomorrow they are back at work. Tomorrow they will start loading the commuters. I'm sure it's a good news for our people, and we want to apologize profusely for inconvenience that might have arisen as a result of that. Amongst other things that we have agreed that they are going to come back, consolidate on the strategy of ensuring that they collect the rank stand, then collect the permits. Mopresidente wa Maloba Thabo Mbeki a re lekoko la ANC le tshwanetse go itshekatsheka gore le santse le na le bokgoni jwa go etela pele setšhaba. Mbeki o buile seno fa ne a ema ka lefoko kwa ditokollong tsa ANC kwa kgaolong ya Delma Oma kwa Bokapa Bophirima ka nako ya ditherisano tsa fa tlase ga mo kwa challenges facing the ANC and the National Democratic Revolution. When I reapply, in terms of those guidelines, that group must say, is he fit to continue as a member? Now, has the ANC got the capacity to influence that discussion? Many topics will be on that agenda. On the state of the economy, on health, on education, on culture, and this and that and everything. Will the ANC have the capacity to influence that discussion?
I'm worried about that. Because I'm not at all sure. Dikgaolo di le dintsi kwa Northern Cape di aparetswe ke lekhubu la mogote. Toropokgolo ya province eo Kimberley e eme go di grata di le 37 gompieno fa Appington e eme go di le 39. Go solofelwa fa maemo a mogote a tla tswelela sebaka sa beke. Di ngwaga di le 2 tse di fetileng borrapolase ba le 5 ba tlhokafetse kwa Kakamas ka ntlha ya mogote. Ke letsatsi la dikhukhu go itimola mogote ka go thuma le go nna mo meriting ka fa tlase ga ditlhare. Batho ba batla ditsela tse di farologaneng tsa go itimola mogote jaaka di-temperature di tlhatloga. I think the best way to handle Kimberley's heat is just to relax in your pool, have a nice and easy day. Apply lots of sunscreen, stay hydrated with some water or maybe something else, a cold beverage, and just, put sunscreen on and relax. The heat is severe. If it's like you can make an egg outside, put it on the roof and 1 to 3 it will be done. Batlhankela ba boitekanelo ba gakolotse baagi go tila go nna mo letsatsing, go nna ba nwa metsi a mantsi le go batla thuso ya kalafi fa ba bontsha matshwao a stroke se se bakwang ke mogote o feteletseng. Recently we are now at the public swimming pool here at Khalishiwe Sebenya. The reason why we came to swim is because of it. The heat wave of Kimberley is very hot. People are getting hot recently outside, so they decide to come to the pools. That's why you see us here today. These are typical summer conditions, even though this year we have observed an increase in daytime temperatures as compared to the past. The public is advised to stay hydrated and to stay in shaded areas. Maemo ano a bosa a tlile go tswelela le mo bekeng e tlang, mme di-temperature di solofetswe go feta di le 40 go senene go ya go tse di mo magareng ga 40 kwa Kimberley le Appington ka la bobedi. Motlatsa tona wa thuto e kgolwane le katiso Buti Manamela o rotloeditse bao ba batlang gore NSFAS e ba thuse ka matlole go netefatsa gore ba dira kopo pele ga Sedimonthole a le malatsi a le 15. Manamela a re ga go kitla go atolosiwa letlha la go dira dikopo. Motlatsa tona o ile seno mo letsholong la go itsise letsholo la NSFAS kwa Soweto. Letsholo la go ngoka bao ba batlang go tsweletsa dithuto tsa bona go dira dikopo ka bonako jo bo kgonegang. Fa baithuti ba ba ka nnang maleba go dira dikopo ba re go botlhokwa gore ba itse ditlhokwa le tsamaiso le ka wana leno le batla go ithutela grata ya molao kana LLB. He says he wished to know more about NSFAS because he has just finished grade 12 this year, so he wants to apply for funding next year. Baungwelwa go tswa mo lenaneng leno ba re ba ka bo ba sa fitlhelela mo baleng teng fa e ka bo e se ka NSFAS. If it wasn't for NSFAS, I wouldn't get my qualification now, and I got my qualification, I graduated. Motlatsa tona wa lefapha la thuto e kgolwane le katiso Buti Manamela o rotloeditse baithuti go dira dikopo pele ga letlha la bofelo ka ntlha ya fa go se kitla go atolosiwa letlha. The idea is to bring awareness, and yes, we have had a huge response, I must say. I mean, already more than 60% of the applications of those who want to study, new students who want to study in the new year, have already been granted. Gape Manamela o gakolotse bao ba kolotang NSFAS go duela. Those who've studied since 2018 are not expected to pay. But if you've been in TAFSA, which was the old NSFAS, and the NSFAS before 2018, and you know that you owe, please pay. Manamela a re lefapha le ikaelela go thusa baungwelwa ba le halofo ya milione monongwaga. Letsholo leno gape le thusa le bao ba leng kwa metsemagaeng. Economy ya Northwest e latlhegelwa ke bokana ka diranta di le dibilione di le 10 ngwaga le ngwaga ka ntlha ya go gembola go seng mo molaong. Ntlha eno e tlhagisitswe mo pegelong e rebotsweng ke the Financial Intelligence Center. Ka ntlha ya go gembola go seng mo molaong, puso ga e kgone go amogela lekgetho le boelo. Northwest Gambling Board e tlhophilweng ke Sunbet jaaka molaodi wa ditirelo tsa go gembola kwa Sun City kwa Rustenburg.
Pegelo ya sešweng ya National Gambling Board ya ngwaga wa ditšhelete wa 2023-2024 e ka ya fa e dirile letseno la dibilione di le 418 ka go betšha metšhini mo ngwageng wa ditšhelete wa 2023-2024. Seno se bontsha tokafalo ya diperesente di le 80 fa go bapisiwa le ngwaga wa ditšhelete wa 2021-2022 mo go dirilweng dibilione di le 233. Northwest Gambling Board ya re le fa go betšha metšhini go thusa mo go godiseng ikonomi ya province, gambling e seng ka fa molaong yona e tsweletse go phutlhamisa ikonomi. Re kgwala bo rita le yone SABC re ya go teng go di illegal gambling re tsaya metšhini eo re stopa gore ba tsotsa madira re ba isa dikhoto and ba tshwarwa and ke crime go dira illegal gambling. Last month ga re tsere quantify number but a go thuba fela ka kgwedi e one fela re confiscate le metšhini kana ka 267. Sunbet ya re seno se tla tlholela batho ba le bantsi ditiro. We've got a range of development and CSI projects. We employ a range of Northwest people in our call center. So yeah, adding to employment, and then we will also directly impact some of the communities that we're involved with. Lefapha la tlhabololo ya ikonomi la re kgato eno e tlile go tlisa dipholo tse di namatshang mo ikonoming ya province. The Northwest government relies, amongst others, in the entities like your gambling board to mobilize the investment, especially in the form of licensees who would want to operate in this province to change the status in as far as the economy of our province is concerned. Northwest Gambling Board e ikuela go baagi go bega mo go tsa metshameko Stellenbosch FC e latlhegetswe lekgetlo la bobedi mo kgaisanong ya CAF Confederations Cup morago ga go latlhegelwa ka dino di le 3 go ile nngwe kgatlhanong le RS Berkane ya kwa Morocco. Khabagare Kaizer Chiefs e latlhegetswe lekgetlo la bone mo metshamekong e le 8 mo setlheng seno. Amakhosi ba latlhegetswe ka dino di le 2 go lefela kgatlhanong le Polokwane City kwa stadiumong sa Peter Mokaba kwa Polokwane go sa le gale thapameng eno. Mogedi e khojwa ile maotomane fa re go sitetse re inela matsogo di atleng re dinele di atla mmetseng khaiso e latelang ke a Sesotho ka la bobedi fitlhana ko e latelang wetso pula.